ni icyiciro cya kabiri cy'amarushanwa y'amagare ari kubera mu Rwanda. Akaba ari icyiciro cy'abagabo nyuma y'uko icyiciro cy'abagore kirangiye, kikaba cyegukanywe n'umukobwa w'umusuwisikazi. None dutangiye icyiciro cya kabiri aho abagabo, murabona umugabo wa mbere cyangwa se umusore wa mbere nibwo akimara guhaguruka kuri BK Arena yerekeza kuri Kigali Convention Center. Murabona ko abantu bamwishimiye cyane, abafana mu mujyi wa Kigali. Ni ibirori, ni urukundo, ni ibyishimo. Reka turebe n'undi mugenzi we nawe ugiye guhaguruka, kandi nawe murabona ko ariteguye rwose, afunze bwuma ndetse akaba ashinze busumari. Uyu mujene muramubona nawe agiye guhaguruka. Akaba hawe sinyari ngo ahaguruke. Yababa we, umuhungu wacu aragiye. Ibyishimo byinshi cyane, abakaraza bamukomera ingoma bamwifuriza intsinzi. Muramubona aragiye, kandi tubibutse ko umukinnyi wa mbere ubanza mu kibuga aba ari umwene gihugu, ni umunyarwanda rero wabanje guhaguruka mbere y'abandi bose kugira ngo atangize umukino. Ahangaye kize gukorwa, ntiwibaze ngo kuki hahaguruka umwe hakaza guhaguruka n'undi nyuma. Ibi ngibi kize gukorwa no kuza kubara iminota, bakareba ngo ninde muntu wakoresheje iminota mikeya kugera aho ari kujya. Nta muntu baba bahanganye, buri wese arijyana, ariko kandi bakaza kumenya ngo buri wese yakoresheje iminota ingahe. Murabona uyu musore rwose ko afite courage, afite morale, nyuma y'uko irushanwa rya mu gitondo ryabanje ry'abagore ryegukanywe n'umukobwa w'umusuwisi kazi. Muramubona nimero 54, akaba akomeje gufatiraho rwose yerekeza kuri Kigali Convention Center. Hari buze kugenda ibirometero bigera hafi mu 10. Iri ni igare ari gukoresha, murabona ko tugerageza kuribereka neza kugira ngo muri sobanukirwe. Ni umujene w'umunyarwanda witwa Shemu Nsengiyumva, niwe ukomeje gukomeza kwanikira abandi, kandi akaba afite imyaka 27 yafatiyeho rwose, kandi arashaka kuza gutanga urugero. Iminota yose yakoresha niba ari mike kurusha abandi, niwe uza kuba yegukanye igikombe. Nimero 35. Muramubona rwose ameze neza, kandi iki gikosi tumusengere ku Mana, turebe ko yaza guserukira u Rwanda nk'uko u Rwanda ruserukiye ibihugu bya Afurika mu kwakira iri siganwa ry'amagare ku nshuro ya mbere muri Afurika, ariko kandi rikaba riri kubera mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, niho ryatangiriye kuri wa 21 z'ukwezi kwa 9 2025. This is the championship of cycling. Uramubona rwose ibirometero bigera muri 38 nibyo asigaje, ariko kandi akaba yafatiye. Uramubona hagiye guhaguruka undi witwa G Edward akaba agiye guhaguruka, umujene mwiza cyane, agiye guhaguruka nawe agenda. Murabona ko aratsimbuye kuri BK Arena, aragiye, bamukomeye amashyi menshi cyane kandi baramwishimiye. Turakomeza kubibakurikirana, ariko kandi kuri subscribe, like, share, kugira ngo n'ibindi biganiro ndetse n'aya masiganwa uzakomeze kuyareba kugeza ku munota wa nyuma. Muramubona undi witwa Boniface Ngwata w'imyaka 26, akaba yafatiyeho cyane, kandi akaba yizeye ko ashobora kuza kugera kuri Kigali Convention Center mbere y'abandi. Uretse ko nyine turaza kumenya utwara iki gikosi ari uko amaze kugerayo. Ni umuhungu wo muri Tanzania, muramubona rwose akaba yafatiyeho. This is Tanzanian, he is in this championship of 2025, this 21st September. Twe turi live. Uyasigaje ibirometero 35 n'ibice 4. Akaba ari umusore witwa Nsengiyumva w'umunyarwanda. Mukomeze mumukurikire, kandi urebe kuri nimero 55 niyo iza kumukubwira iki gikosi ni ndura kijana. Dukomeje kubikurikira, kandi kuri subscribe, kandi kuri like no kuri share, kugira ngo n'ibindi bikurikira uze kubimenya kugeza ubwo aya marushanwa azarinda arangira, umaze kumenya ngo ninde muntu wabashe gutwara iki gikosi.
muramubona asigaje ibirometero 35. uramubona rwose yafatiyeho Nsengiyumva asigaje ibirometero 34.8, akaba yafatiyeho muri aya marushanwa, akaba ari mu cyiciro cy'abagabo aho buri wese bamurebera iminota ye bwite ashobora kugenda ahantu mu gihe runaka. Ni amasiganwa kuko ukoresha iminota mike araba yihuse cyane kurusha abandi, uwo ni uza gutwara igikombe. Turebe uyu mujene nawe ugiye guhaguruka kuri BK Arena witwa Jalo nawe akaba agiye guhaguruka muri aya marushanwa. Murabona ko arbitre cyangwa se umusifuzi cyangwa se utangiza umukino ari kumubarira ku ntoki, yamaye nkaragiye gatatu ngo tsimbura. Muramubona asohotse kuri BK Arena afatiyeho n'ingoma nyinshi z'abakaraza n'amashyi menshi. Ukomeze ubikurikire, ntabwo ari ugusobanura filime ahubwo twe turi live, this is not a film. Wa mujene wakwibaza ngo asigaje ibirometero bingahe? Ni 33.9 nibyo asigaje, akaba yafatiyeho. Muramubona rwose umuhungu wacu Nsengiyumva yongeye kufatiraho burundu. Sinzi niba haruza kumusiga, ariko nubwo yamusiga ikiza kurebwa ni iminota iza kuba yakoreshejwe, ariko ngatekereza ko wamunyuraho wese yaba yakoresheje iminota mike kumurusha, kubera ko yaba yirukansa cyane. Mu gihe uyu yahagurutse basigamo ekari, baragerageza kuri buri muntu mu muhanda wenyine, umuhanda akawubyimba wenyine, kubera ko biragaragara ko nta wundi babyigana. Si kimwe no kuzayirukankana mu muhanda handi baba basiganwa buri wese ashaka kunyura kuri mugenzi we. Aho noneho ni iminota gusa, uko wawugendamo kose ushatse wagera mu nzira, niba wizeye ugahagarara ukajya kunywa akantu ukaza kongera ugakomeza. Ariko icyo nakubwira, habaza kukunyuraho cyangwa se byarangira bakoresheje iminota mike kukurusha. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire ngo ukurikira hano ku Murayiki TV, ukande kuri subscribe, ukande kuri like, ukande kuri share, kugira ngo n'abandi bakomeze gukurikira ibi biganiro ndetse n'aya marushanwa baze kumenya aho biri kubera ko ari kuri Umurayiki TV, babashe kubona ibi biganiro ndetse bamenye n'ibiri kuba. Nsengiyumva yafatiyeho umunyarwanda. Ahangaha ni amashuri y'u Rwanda tubanza kubereka nko mu Kirunga cyangwa se muri National Park y'Ibirunga. Hano tubereka bimwe mu byiza bitatse u Rwanda, especially for those who are not from Rwanda. You see these are the Volcanoes National Park from Rwanda, where this championship is being done, especially it's being done in Kigali. Murabona uyu nundi nawe ugiye guhaguruka, nundi nawe uri muri championa. Undi mukinnyi agiye gukurikiraho kugira ngo akurikire babandi ba mbere bahagurutse. As you can see, this is a new competitor. This guy is going to move from BK Arena to Kigali Convention Center. Uyu akaba ari umusore witwa Diarra rero mu gihugu cya Mali, akaba agiye nawe kwigaragaza. Turibaza niba ari uzatwara iki gikosi, ariko ntabwo turabisobanukirwa neza. Diarra muramubona ko yabukereye kandi aratsimbuye. Diarra asohotse muri Kigali BK Arena, akaba yerekeje muri Kigali Convention Center. Turaza kureba iminota ari buze kuba yakoresheje kugira ngo tumenye niba ari we wegukanye iki gikombe mu cyiciro cy'abagabo cyangwa se cy'abasore, aho abajene buri wese ahaguruka akirukanka ku giti cye. Uyu nguyu ni wa undi witwa Jalal Edward ni 53, akaba rwose nawe yafatiye. Akaba ari muri Sudani y'Amajyepfo, South Sudani. Uyu mutipe rwose akaba yafatiyeho, kandi ikigaragara nuko ibyo arimo ni ibintu bishobora kwizerwa, kuko urabona ko afite umuvuduko ushimishije, ndetse ashobora no kubanza kureba uburyo abanza kusa n'ujijisha abantu kugira ngo abanza bereke ko atabirimo neza, ariko mu kanya araza kubavumbukana. Uyu musore murabona ko nawe yafatiyeho rwose ku buryo bukomeye. Reka mbaha akanya mubanze murebe n'aba bajene bari kumufotora, murebe neza uko bagiye kugenda bahaguruka umwe umwe. Uyu muhungu wacu mbibutse ko asigaje ibirometero 31.9, uyu Nsengiyumva, kugira ngo agere aho ari kwerekera. Urabona rwose ko yafatiyeho. Uyu nawe akaba asigaje ibirometero 36.8. Uyu Edward akaba akomeje gukurikira mugenzi we. Turaza kureba ngo iki gikosi ninde uza kukijana, iki gikosi ninde urakijana. Tumuhanze amaso, reka dukurikire uyu mukino
dukomeze turebe uko n'abandi baza kugenda bakurikirana kugeza ubwo tuza kumenya ngo ninde uza kwegukana iri rushanwa ry'uyu munsi ry'amagare. Murabona ko undi mujene uhagurutseho muri Senegal nawe baramwishimiye cyane, mbega amashyi umusenegale, umuhungu wo muri Senegal nawe agiye kwerekana ko nawe atiganye namwe. Singuyu Sesengiyumva wanyu nawe asigaje ibirometero 31 n'ibice bibiri kugira ngo asoze urugendo yatangiye. This is icyiciro cy'abagabo. Iki ni icyiciro cy'abagabo, or men elite individual assessment, where we come up with someone who have used less minutes than others. Uyu ni uza kuba yegukanye iki cyiciro cya kabiri cy'amarushanwa y'amagare abaye bwa mbere muri Afurika, ariko akaba ari ku nshuro ya mbere kandi no mu Rwanda. Reka tubabwire ko aya marushanwa azakomeza kugeza ku itariki 28 kandi tukazaba turi kumwe namwe muri aya marushanwa. Komeza udukurikire urebe uyu mujene wacu, urebe uko byifashe. Ndakomeza ngenda nkugezaho intambwe ku yindi nkubwira ngo ninde watsinze igikosi, ninde wakijanye, ninde wabashiye gutsinda abandi, ninde wabashiye gukoresha iminota mikeya. Aya marushanwa rero niba aho waba udukurikiye hose, peu importe où vous êtes, si vous regardez cette championnat de cyclistes qui a lieu au Rwanda dès aujourd'hui, veuillez prier pour les compétiteurs ou bien ceux qui sont en compétition provenant de vos pays. Vous voyez là un jeune qui est en train de s'exercer pour qu'il puisse gagner la compétition. Turakomeza kandi tubane namwe muri aya masiganwa y'amagare ku nshuro ya mbere muri Afurika, akaba ari kubera mu Rwanda muri Kigali by'umwihariko, kandi tubabwire ko bazakomeza kuzenguruka n'ahandi hatandukanye. Uyu nundi mukinnyi ugiye guhaguruka muri BK Arena. Uyu mujene nawe akaba agiye gukurikira abagenzi be nawe yerekeza kuri Kigali Convention Center, ariko ntugire ngaraza kunyura muri twa shortcut. Uyu muhungu witwa ABYS nimero 49, urabona ko nawe agiye guhaguruka kandi akaba yabukereye yiteguye. Urabona ko asa n'umuntu uregera gusa avuga ngo dites-moi partir, imitemaguruka mbereke uburyo impuzu zambarwa. Ariteguye, asa n'ugiye kwirukankana no muntu arubitira muri ruhande, arabara ku ntoki 3 1 isegonda imwe genda. Uramubona ko arahagurutse sasa, harahiye noneho. Urabona ko iyi competition itandukanye n'izindi competition mwabonye. Urabona ko abahungu rwose babukereye. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Turagenda tubakurikiranira tubabwire ku muntu kugeza ku munota wanyuma ngo ninde muntu wegukanye iki gikosi, ninde muntu wegukanye iyi championnat, ninde muntu bashiye gutsinda iyi championnat. Uyu ni wundi witwa Jalo akaba akomeje asigaje ibirometero 34 n'ibice 4, akaba yafatiyeho yerekeza kuri Kigali Convention Center. Reka tuze kureba uko biri buze kurangira, ariko kandi kanda kuri subscribe, kandi kuri like ndetse no kuri share kugira ngo nibiza gukurikiraho byose muri championnat uzakomeze ubikurikirane. Ni championnat y'igikombe cy'amagare cyangwa se amasiganwa y'amagare ku rwego rw'isi ariko bera mu gihugu cy'u Rwanda, ariko akaba ari ubwa mbere abereye ku mugabane wa Afurika. U Rwanda rwesheje agahigo kwakira aya masiganwa, ngira ngo si n'ikintu cya mbere u Rwanda rwakiriye uko rwakomeje kwesa imihigo kubera imiyoborere myiza iki gihugu gifite. Murabona uyu witwa Ibrahim ni 52, yewe yafatiyeho ndakurahiye, ariko ari gusatira undi wagiye mbere. Bivuze ko hagati yabo muri bo ababurana ni babiri, umwe abayigiza nkana. Byanze bikunze harimo uwabanje rero niba undi ari kumusiga, biragaragaza kuri yewe yananiwe ariko undi ari kugenda nk'ingeragere ndakurahiye. Ibi bintu biraza kugenda bite noneho? Twibutse ko mu bagore umuntu wabaye wa mbere ni umugore w'umusuwisi kazi, niwe babashiye gutsinda iri rushanwa ryatangiye, nibo batangije irushanwa. Bagomba kugenda ibirometero bitarengeje 10, mu gihe bano bagabo bari mu birometero bigera muri za 40. Urabona ko nk'uyu nguyu Sengiyumva w'umunyarwanda asigaje ibirometero 29 n'ibice 3, akaba ari kwerekeza muri Kigali Convention Center. Mu by'ukuri impamvu hanyuramo iminota myinshi ni ukubera ko bajya kuzenguruka imihanda itandukanye, provike babasha kugenda ibirometero runaka biba byateganijwe. Umuntu ashobora kuva hamwe akagenda yizenguruka aca hirya no hino kuza kurangira agarutse aho yagombaga
gushyika kugira ngo barebe ko yakoresheje iminota mike. Ahangaha kandi iri mu Rwanda dukomeza kubereka ari kubera aya marushanwa. Iyi ni parke, urabona ishyamba naturel, hari ikirere cyiza cyane, n'ahantu udashobora gusanga neje, udashobora gusanga ibibazo by'ikirere. Ariko kandi tubabwire ko uyu muhungu witwa Hurda Frat nawe aragiye, arahagurutse. Hurda nawe ahagurutse muri BK Arena, akaba atsimbuye yiruka cyane nk'ingeragere agira ngo arebe ko nawe yabasha kwegukana iki gikose. Reka dukomeze gukurikira aya masiganwa, ndi kumwe namwe kugeza amasiganwa asoje. Komeza ukurikire, nuveho kuri screen yawe utabanje kumenya ngo ninde muntu yawukanye igikose. Umunyarwanda ni uri imbere y'abandi, asigaje ibirometero 28 kugeza ubu ngubu kugira ngo agere kuri Kigali Convention Center. Uyu akaba ari uyu nguyu witwa Sengiyumva, yafatiyeho kurikije uko yahagurutse. Urabona ko aracyafite morale, aracyameze neza rwose, kandi araza kuduhagararira neza abumva ikinyarwanda n'abavuga ikinyarwanda. Ngira ngo murumva icyo nshatse kuvuga. Reka tumwitegure, turebe ndetse dukomeze turebe n'abandi uko bagenda bahaguruka turebe. Mwabonye ko batangiye gukorera n'amaturu. Gukorera n'amaturu ni ukuvuga icyo umwe aragenda bikarangira afashe mugenzi we, kandi mugenzi we ari wahagurutse mbere. Reka dukomeze gukurikira aya masiganwa, ariko kandi nahakubereye nkandira kuri subscribe.